amabhayibheli ethu encwadzini yamakhosi esibili. Sahluko number 18 lotamfundzela aqale kuverse number 17 ehlayehle. Asemphindze emakhosi esibili. Emakhosi esibili sahluko number 18 lotamfundzela aqale kuverse number 17 ehlayehle. Inkosi yase-Asariya yathumela Kenela wayo nendvuna yemabutho nendvuna lenkulungwane yempi kanye. Okay, inkosi yase-Asariya yathumela Kenela wayo nendvuna yemabutho nendvuna lenkulu yempi kanye nalelikhulu libutho lempi lelesuka eLakhishi yaya enkosini Hezekiya eJerusalema. Lempi yefika eJerusalema yakanekisa emseleni wesitiba lesisenhla emgwaqweni loya ensimini yemgezi wetingubo. 18 wefika lapho wabita inkosi waphuma bo Eliakimu umsa walkhayi indvuna yesigodlo na Shebna labengumabhalane wajowa labengumabhalane na Shebna labengumabhalane najowa umsa wa Asafu umbhalisi baya kubo sekutse kakhulu. 19 indvuna lenkulu yempi yafika yakhuluma kubo yathi, tshelani Hezekiya nithi, naku lokushiwo yinkosi lenkulu, inkosi yase-Asariya ithi, ulibeke kubani lithemba lakho? Ngemusa wakho simakatse sibonga namavi Nkosi lavela kuwe. Nalamuhla Nkosi ukhulumile, khuluma kabani Nkosi ngetimpilo tethu Baba. Silalele wena Nkulunkulu engcwele. Sitele wena simakatse ushilo Nkosi wathi evini lakho bagijima Nkosi baya kuJesu ngoba bebafuna livi lakhe. Nalamhla Nkosi sitele lona Nkosi, khuluma kabani egameni lika Jesu. Amen. 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 Sanibonani bazalwane. Amen. Siyabonga. Ngicela manje ungiphinzele babe kahle. Sihamba kanye. 17 inkosi yase-Asariya yathumela Kenela wayo nendvuna yemabutho nendvuna lenkulu yempi kanye nalelikhulu libutho lempi. Wathunyelwa Kenela. Waphinde wathunyelwa indvuna lenkulu. Waphinde wathunyelwa influence Nelibutho lelikhulu. Ngicela sibuye bazalwane buyani sibe kanye. Sanibonani. Wathunyelwa Kenela. Wathunyelwa indvuna lenkulu. Wathunyelwa libutho lelikhulu. Wathunyelwa kuphi? Lesuka la eLakhishi yaya enkosini Hezekiya labathunywe khona eJerusalema. Back. Lempi yafika eJerusalema yakanekisa emseleni Lo libutho lelithunyiwe lafike laqaleke
isayibiseleni. Qhubeka. wesitiba lesisenhla emgwaqweni Qhubeka. loya ensimini yemgezi wetingubo Yebo, qhubeka. befika lapho babita inkosi waphuma bo Eliakhimu Sila sekunake ke lokho bazalwane buyani ke sinake livile ukuthi kwathunywa libutho kwathunywa Kenele, okay kwathunywa imvula lenkulu. Kwathunywa bahamba kanye nelibutho lelikhulu lempi lempi. Kwathunyelwa Hezekiya. Bathi nabefika bafike babhida Hezekiya kuphuma abantu abehleli. Eliakhimu Kwaphuma Eliakim kanye nabani? Eliakim qhubeka. umsa wa Hilkhayi indvuna yesigodlo Yebo. naShebna Beka induna yesigodi niyakuva ukuthi nabani ke naShebna angmabhalana amabhalana. Bafika befika khona nakuqhamuka bona bayakibo bayobahlangabeza. Kuqhamuka lebutho. Lebutho lelikhulu lelihamba lenduna lenkulu yesigodi. Lebutho lelikhulu lelihamba naKhenele. Angathi lo Kenele ukuthi yini njalo enyenye lento yaKhenele nasi ngayifuna kahle hle. Ubona umhlahla phakathi. Ngiyasola ukuthi lo lulwane angangitshela ukuthi yini lo Kenele. Amen. Ngiyabona ukuthi lo mzalwane lo bazalwane. Ngale kasemsebenzini wakhe. Bathi ke kuphuma ke only two abantu. Bayakulela ukuthi lelikhulu. Bafika bathi babehleli. indvuna lenkulu yempi yafika yakhuluma kubo yathi lenkulu yempi. Yebo. tshelani Hezekiya Yebo. nithi naku lokushiwo inkosi lenkulu Naku lokushiwo inkosi lenkulu kukhuluma induna lenkulu ithi naku lokushiwo inkosi lenkulu. Sanibonani Ntsambama Nkosi yami masikasithi tata tethu bazalwane. Thule batheni bo. Kukhuluma induna lenkulu ithi naku lokushiwo inkosi lenkulu ithi inkosi yaseYasariya yebo ithi ulibeke kubani lithemba lakho ithi ulibeke kubani lithemba lakho. Ngicela ukukhuluma ngalokho umhlale phansi. Abanqobileyo besondela kuye. Abanqobileyo besondela kuye. Banqobile, abanqobile besondela
Nkosi yase-Asiriya la sifunda khona bazalwane. IBhayibheli lithi sanibonani insamba abazalwane. IBhayibheli lithi lenkosi yase-Asiriya ithumela laba lesakukhulunywa ngabo la bathunyelwa kuHezekiya njengoba inkosi yase-Asiriya letinye tive seyibhubhisile bekuyinkosi lebe ingafuni ukubona umuntu lwamazwi ukhona uNkulunkulu. Ithi yona ifuna abantu bahambe ngana indlela lokuthi atshaba nguyo ngaye. Uthule bandlela uthi-ke wenyanyiswa ngokuthi Hezekiya umile uyamethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi wethembeni lo, wethembeni nami uthumela uNkulunkulu na ubuka into yakudala lafika wayenda lokuthi nje athi asemthumela lekuthu atavela bona lokuthi angidlali naye. Uthi lombhali uthi hambani nimkutele uHezekiya uthi ngabe ulimele bani lithemba lakhe. Lamkhetha bonke ngilethe umuntu lothi ulimele kubani lithemba lakho. Beke bani lithemba lakho. Ulimele kubani lithemba lakho. Sanibonani. Amen. Ngathi ndaba bamokhisile bazalwane nisangisahamba. Ngathi ndayo kwakuthisa. Abakushaya ubaleke kuyila. Ngathi ndayo. Sanibonani. Hayibo, nikhona? Mbaba sengiyabuka wasta kurumara sayikunywa ngumfundisi sayanyimata ngathi ngawushama screen. Hambani nimkutele uHezekiya ulibeke kubani lithemba lakhe. Uthule bandlela. Umbhalo wathi yethi ihlabelelo sakhe bona 125 bana masheshe fika. Yes, 125. Verse number 1. Verse number 1. Verse number 1. Yep. Verse number 1. Labo labethembela kuSimakathe bafanana nentsaba yaseSiyoni. Labo labethembele kuSimakathe bafanana nani bazalwane? Nentsaba bafanana nentsaba yaseSiyoni enjani? Lengeke itanyatanyiswa. Lengeke itanyatanyiswa. Akunenzaba ukuthi kukhambela tiganani tikhuphula. Akunenzaba kukhambela tiganani timo. Lakusenzaba ngawukhuluma kunani bandla nani. Lase-JC ukuthi bathandekayo noma kukhambela uphi ihlobo lotimo. Mali yethembela kuNkulunkulu. Ungamlahle uNkulunkulu, mali yethembela kukhambela timo, kukhambela kuthole lukhulu. Lithi Hezekiya ulimele uyahlala maHezekiya ukuthi mthembe yena. Thembe uNkulunkulu. Thembe uNkulunkulu. Bazalwane, lamthatha baba mina ngilethela umlayelo lo asesimele bazalwane, asesimele. Yabona, lethaste kumadima asewume. Asewume nje ume. Uhlale kubi, wethembele. Noma khamala uphi ihlobo lotimo, uthi Mateyu chapter number 7 verse number 24. Ubani amasheshe fika. Mateyu chapter number 7 verse number 24. Yebo, mabeshebo. Mani. Ngakho ke wonke umuntu lonjani bazalwane? Lohlakaniphile. Lova lamavi ami awende ufanana nendoda lehlakaniphile leyendalo bazalwane. Leyakha indlu yayo, leyakha thiwa mfundo 25 yamfundo 25. Wasebonakala bazalwane. Wasebona imvula nendoda iyakhile indlu yayo uthule badlela. Sanibonana ntambama ngathi nawuhlala hlala ke kuloko
wathamba imvula kwenebani yagcwala imifula kubeka amahlelo nemimoya yawusha kubeka letino betitela kawandani bazalwane Iphephu. betitela kanyikanyisa le sanibonani bazalwane ukuthula bani ngekuthi mina namuhla thamba lapha sawubeka uNkulunkulu ume umethele noma khanga luphisho letimo wathi ume wethemba uNkulunkulu ume wethemba yena ume ngaye wethembele kuye ume ngaye uthi kudele kunye lakubukile mthemba yena kabulamlela takusithi nemimoya yawusha netangozo tsile livesi mabehleko hayi mani nkosiyami yebo kwase kunanivula nemimoya yawusha yatama kuyiphephula lena kodwa ayizange yentele bazalwane ayizange seyiwe lendlu ngoba yakhele kuba sisekelo nasasilijwala yeba lamanye mahumusho athi they found it on the rock. They found it on the rock. Lamanye mahumusho athi they rooted on the rock. Yayisilile kufuneka makhona sima uma likhona lehuma noma likhamba lokhu alelani naku bese ngihlala phansi naqala le verse 25 uthi into yokuqala yakhamba imvula nolisida mina le mvula eBhayibhelini kahle kahle iqhamuka okay asibuye nje vele emhlabeni angithi babe mama imvula isibusiso manje ngikukusida ke babe mfundisi wami nakusida mfundisi wami kulesi isikhathi le Timothy kukhambela ngale sibusiso kanti kwenyikanyisa lelo lesi isikhathi le Timothy kuhamba ngani bazalwane ngale sibusiso kanti kwenyikanyisa lelo ndikoyifuna imephi ithembe lithemba nayo libeke khamba ngale sibusiso simo sakaphethe besiphetha phethe ngiyabona akwenje ukuthi simo siyaphetha bathi ke lo make ke beka iyanjalo ebandleni phela kuphela nomthandazo bathi hey lo make bathi beka nomthandazo manje bathi nemthandazela lo make bathi athandazela vele nomfundisa thandazela lo make vele simo sikabi baba kasebele nesimo nje vele sikabanyana ngiyabona bathi ke bahamba bathola umsebenzi aqala impilo yathi kuba ngonywana lihlabi sihlala labayisalati ngiyabona ngale ikhala lomkhangethi kaka impela beka bomakhangathi ukhangethe nje kaka bathi lase yakhala hlabisise bayisalati wakhala bathi baba ngconywana ekhayathi nje siyafuqa sokuthiwa ayibulawe lelo sitobhe kalenye khona la uyabona simo sesithi siba ngconywana bathi waqala noma waqala wahlala ngemuva esontweni sohlala ngemuva hawu makasibani noma besimanje ahlala lana nangasohlala le izigcino zakhona solovile kunjani makejele noma makebani ukahle ngoba umuntu makejele asebele kunjani makejele wathi nkosiyami busy mani ule busy ngathi nje ngifaka ngiyafuna ukuhline le tindlu ngifuna ukuhline wow yena sawubanje ukuhline le tindlu shothi bekhathi tingakho le tindlu bela khona lokho setikhona tindlu yena sawubanje ukuthi clean shothi ke lesibusiso sesifike sayikanyisa le sayifuna isimele
Sanibonani namhlanje baba Nkosi yakhe igama likaJesu. Letibusisa ngonyaka kwesinye isikhathi ngalendleko. Sisineke phambi kwalethixo. Singafuna ukuthi usimele. Sikhamba letibusisa sikhamba letixo siphathele. Kanti ngafuna ukuthi usimele. Sitawufuna ukuthi usimele but ufuna ukuthi lombhalo kaHlanga 25 kodwa izange seyiwe nendlu mayikhothwe mayifada ngoba yakhelwe la ikwalesekela sesizwana yakhelwe abana namhlanje la ifuna uNkulunkulu asezulwini nakabuka emhlabeni ufuna abantu bekusima bebe naye bebe basime bebe kuye Come get your food. Come get more. Come get food. Come get food. Come get failure. Come get it. Now we want to come get it. Where put this one? Naja kidogo kwa sababu sikuwa ni atleti. Ni mpaka ni wafundisha Gloria next time. Kasi ni wafundisha na hata timu. Nazanya watu kala mswesta wenzi ngofika kutoka dinakukala. Timu tifiki. Acha kufuata na waki. Baada kulala wao mara bandi ndio. Mtu nakaja je mfamile kutangia kutoka timu. Tifiki ile timu tifuna. Emapo. Sangwana mazara. Amana vile wenda kwa sababu mtu nasa atisoze na nisema kumeza timu titsaka soka mnana. Uti timu nakashabela maana kwenda bese kwa itaro wote. Ne travel kuna ile kwa. Kashaka tino titeto kufuna kuti umepi usimepi. Utule bale. Nani kwa kumeshia. Tutakufuna kuti umepi usimepi. Atilo shabela ko. Oh tie. Bela. Ego. Simakazi lothembele sanibonani bazalwane Amen. lothembele
nalo themba lakhe 17 verse number 7 sofikile kwabethile lothembele lothemba lakhe lothembele asasikhulumeni sonke ngomosi yami uvakasele asasikhulumeni sonke lothembele kusimakaze lothemba lakhe lukusimakaze Kodwa ubusisiwe umuntu lowethembele kusimakathe. Kodwa ubusisiwe umuntu lothembele kusimakathe. Lothemba lakhe lingusimakathe. Lothemba lakhe lingusimakathe. Ufanana nani? Uyafanana nesihlahla lesihlanyelo. Uyafanana. Yebo baba. Uthiwa uyafanana. Yebo. Oh, okay. Uthiwa uyafanana. Uyawufanana. Uyawufanana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni wemanti. Uyawufanana. Ufanana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni wemanti lesedani. Lesenamisela timphandze taso. Kubeka phela. Lesenamisela timphandze taso ngasemfuleni. Kuthi nakwenzekani kubeka. Asesabi nakuta kushisa. Asesabi nakufika kushisa nesomiso kubeka. Ematembe aso ahlala aluhlata. Ematembe aso ahlala njani bazalwane? Ahlala aluhlata ematembe aso. Asihlupheki ngeminyaka wesomiso. Asihlupheki ngeminyaka wesomiso lesihlahla lesi ngoba sakhela emfuleni. Timphandze taso tilandla lapha kulomfula uthula bandleni bandlakakithi makholo asesimele sibethembele uNkulunkulu usisiwe umuntu lothembele manje wathembele manje wathembele yabuyela kaBenjamin manje kodwa yamo yendale kaBenjamin manje Nada yang kerana dia Benjamin dan bersama. Dengan segala.
toilet. Fika ukuthi emhlabeni. That's the name of the Lord's most.